Hofu ya Mungu, hofu ya Mungu ndio inalinda ndoa yako, ndio inalinda kanisa, ndio inalinda kanisa, ndio inalinda kanisa. Hofu ya Mungu ni mtendeji dhambi kama hii. Mungu wangu ni mtendeji, ni mtendeji. Hofu ya Mungu ni nini? Kuna mtu anauliza swali. Hofu ya Mungu ni nguvu inayotuzuia kutenda mabaya na kutuamrisha kutenda mema. Haizuii tu mabaya, lakini pia inatushurutisha kutenda yaliyo mema. Inatushurutisha kulinda patano. Hofu ya Mungu, ili uwe na watu wenye patano, lazima watu hao wawe na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu. Mantelisi, mamasi. Ya Mungu. Ili tupate watumishi watakaopindua ulimwengu, watakaofanya ishara, watakaofanya miujiza. Lazima hao watumishi wawe na hofu ya Mungu, ya Mungu, ya Mungu, ya Mungu, ya Mungu, ya Mungu. Hofu ya Mungu lazima wapatikane wamama wenye hofu ya Mungu. Lazima wapatikane vijana wenye hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu, hofu ya Mungu, hofu ya Mungu. Ya Mungu, hofu ya Mungu ndio inalinda ulichobeba, ndio inalinda kipawa, ndio inalinda huduma, ndio inalinda karama, ndio inalinda ndoa. Utalinda ndoa kwa maombi ya siku 3. Utailinda ndoa kwa hofu ya Mungu, kwa hofu ya Mungu, kwa hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu italinda mume wako, italinda mke wako, italinda watoto wako, italinda watoto wako. Usione watu wako magereza